nta yindi mana iriho uretse Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah subhanahu wa ta'ala nta hondobera nta nubwo asinzira. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala adahondobera cyangwa se adasinzira bisobanuye iki? Ni ukuvuga ko ababona kandi abarora igihe icyo ari cyo cyose. Numuhamagara saa 8 z'ijoro arakubona, nukora ikintu saa 9 z'ijoro arakubona, nukora ikintu ku manywa izuba riva arakubona. Ni ukuvuga igihe icyo ari cyo cyose gahunda akurikira Allah subhanahu wa ta'ala, akurikira gahunda z'ibiremwa bye ijoro n'amanywa, umunota ku munota, isaha ku yindi. Nicyo bisobanuye la ta'khudhu sinatun wala nawm. Ntabwo ari twebwe nka bene Adamu niba ufite inshingano zingana iki bavuga kuri ntarumikwa ihanitse muri gahunda zawe, hari igihe kigera nk'iminota ingahe ukaba urimo guhondobera. Ibyo ni ibigwi rero bituzuye biranga abantu, ariko Nyagasani subhanahu wa ta'ala we ntasinzira, nta hondobera.